Profense ya Limpopo ina le ditsha tse masometharo-seswai tša go enta barutiši bao ba intilego ba re ba holofela gore polokego ya bona le bana dikolong bjale e tla kaonafala. Se sengwe sa dikolo ka profense ye se begile diphetetšo tše 53 barutišing le baneng. We have realized that last week we had so many cases that has appeared in our school. So we thought we should just kick off this morning and come and get our vaccine. And we wish that later they should come and vaccinate the kids so that we are all fine and protected. Profense e sa letile dikelo tše dingwe tše dikete tše 20 The response is massive, and definitely we are going to finish all the doses, the 38,400 by tomorrogo. So if we can get more and finish, we'll be very happy. Tona ya thuto ya motheo o re o tla thoma ka lenaneo la go enta bana ge ba feditše go enta batho ba bagolo. Sadly enough, it's taken a lot of teachers and our employees. We lost lots of administrative support staff in our schools. And I'm not saying this because I'm an educator myself. It takes time to make us teachers, is it not so? What we learn at universities is facts, but to become a teacher through practice in the classroom and really become a teacher. And to lose a teacher is to lose a huge asset in society. It's to lose a lot. Kampumalanga ba kgoro ya maphelo ba re ba tletše kholofelo gore ba tla phetha lenaneo la go enta bašomi ba lekala la thuto ka nako ye e beilwego. Go šetše go entile ba dikete tše 14. Bothata jo ba itemogela go bjona mo ke ba batho ba ba fihlago morago ga nako ya mošomo. Kampumalanga leuba le la corona le šetše le fetile ka maphelo a barutiši ba 173, bašomi ka karetšo ba 21 le barutwana ba 7 go tloga mola leuba le le phulegago ngwagola.